PCI Laisong under construction. Okay, the reset kaisa lamida. Take it right back kamay leda. Aiza, itu sudah progress untuk sambalai. Hai mana, untuk apa yang beradle? Berapa ni? Ini sambil lama dah. Hai balcony, hang bada. Balcony. Kia sana design tu lo? Shillong na architecture team he. Aiza tebe di barang ini. 40 by 100 di lo lada. Ni tonggoling angate ko dini design sampai beda lama stage kai lo da window frame rame concrete go progress ik sandalai te bang ba window rame frame le jakai sulam ida aja balcony kang snute da